Zdravo, ja sam Omar Sierčić, imam 20 godina, Photoshopom se bavim već 6 godina, a web dizajnom 5 godina. Ja ću biti vaš instruktor kursa Photoshopa i web dizajna. Znači, kod kursa Photoshopa vi ćete u suštini naučiti da obrađujete sliku kako bi ju mogli kasnije postaviti na svoj web. Na web dizajnu logično pravit ćete web stranice i znači učit ćete samu strukturu weba i kako napraviti taj web da funkcioniše super da bi vi mogli to prodati nekom svom klijentu. U Photoshopu ćete vi obrađivati sliku, nećemo se bazirati na to da promijeni neku svoju boju očiju, da promijeni boju kose, nego konkretno znači neke stvari koje ćete moći prodati budućem svom klijentu da napravite što bolji web dizajn. Sam dizajn je jako bitan kod web stranica. Neki kažu da je sama ta struktura u programu bitna, međutim ja volim da se to lijepo vidi, da su boje šarene, da je kulturan dizajn i prihvatljiv znači modernom tržištu. Mi ćemo od web dizajna raditi HTML, djelomično ćemo ući u jQuery i zavisi od polaznika kursa mogli bi početi raditi Flash animaciju. Pozivam vas da se pridružite u Hub 387 Akademiju kako bi naučili nešto novo, da se družimo malo, da naučite nešto, da možete kasnije to da prodate budućem klijentu i najbitnije da vi naučite nešto za sebe, da znate obraditi sliku i napraviti web dizajn.